Hi everyone, tubahaye ikaze kuri channel yacu, kuri channel yanyu ubuzima bwiza. Aho tugiye kuganira ku gihembwe ca gatatu ku mudamu twite. Umunsi rero twabateguriye ikiganiro ciza, inyigisho nziza, muze kuyikurikirana. Twaganiriye ubushize ku gihembwe ca mbere, tuganira ku gihembwe ca kabiri. Uyu munsi rero tugiye kuganira igihembwe ca gatatu, aho umudamu aba ari kwitegura kubyara umwana. Muri iki gihembwe rero ca gatatu gihera ku byumweru bya 28 kugeza kuri 40. Ariko hari n'ababyara ku cyumweru ca 38. Reka rero dutangire ku gihembwe, duhere kuri 28 kugeza kuri 30, ku cyumweru ca 30. Umwana hano abatangiye kubumbura amaso, abatangiye no kubona no guhumeka neza, kwitoza guhumeka. Ni n'ubwonko buba butangiye gukura cyane. Iyo umwana yabonye intungamubiri ihagije, amaso ye arirema neza. Tugende rero ku cyumweru ca 31 kugeza kuri 34. Hano umwana abatangiye kuguma kubika ibinure, bizamufasha kugira ngo igihe avutse azavukane ibiro byiza. Kandi abakwereka ko ari kumva n'ibihaha biguma guhumeka no gukura neza. Mu cyumweru ca 35 kugeza kuri 37, umwana abatangiye kwiyongera hamwe amagarama 200 buri cyumweru, kubera ko muri kino gihembwe ca nyuma niho umwana akura cyane kandi immunity yiwe ibiri strong. Rero mu cyumweru ca 38 kugeza kuri 40, hano umwana aba ari kwitegura kuvuka. Umwana rero abagejeje n'iminsi yo kuvuka, hamwe dusanga aba afite ibiro 3, avukana afite ibiro 3 cyangwa 4. Akagira n'uburebure buri 48 kugeza kuri 53. Muri kino gihembwe rero ni igihe cyo kwita ku ntungamubiri kugira ngo izafashe wa mwana uri kwitegura kuvuka, izamufashe mu bwonko bwe buzaze buri strong, afite na immunity yiwe kugira ngo izabashe guhangana n'ubuzima bwo hanze atakiri mu nda ya mama we. Hano dukenera intungamubiri zibanze. Intungamubiri rero ya mbere, karori cyangwa energy. Hano umubyeyi aguma kugira inzara cyane, rero mu gihe abakeneye iyo karori, abakeneye karori iri extra, iri hejuru cyane, ingana na 450. Rero intungamubiri ya kabiri harimo protein. Protein rero ni ibyubaka umubiri. Hano dukenera protein zingana kuri 75 kugeza ku 100. Protein rero ziva muke. Protein ziva mu nyama, ziva mu mafi, ziva mu bishimbo, ziva muri tofu, ziva mu mashaza na soya. Protein rero izagufasha mu kubaka umubiri wa mwana uri kwitegura kuvuka. Na ifashe kandi na mama we uri kwitegura kuzabyara umwana. Ifashe kandi na ya placenta umwana abarimo. Ifashe na uterus iri gukura, mbese n'amabere ari kwitegura konsa wa mwana. Intungamubiri ya gatatu rero harimo fer.
Fer idufasha mu kwirinda anemia. Iyi anemia rero ni ikibazo umuntu aba yahuye nacyo mu kubura kw'amaraso. Iyi ndwara ikunze kwibasira abadamu batwite, ugomba rero kwirinda guhura n'icyo kibazo cya anemia. Hano muri fer ifasha kandi umwana gukora stock ihagije izamufasha y'amezi 6 azaba ari konka gusa, nta kindi kintu ari kurya, kugeza agejeje amezi 6 agatangira rero akabona ibiryo byo hanze, mama we agatangira akamugaburira, kubera ko amabere azaba atakiyabasha kumuha ya fer atangira kubona. Muri ino ntungamubiri ya fer rero niyo mpamvu tugusaba kugira ngo urye ibiryo birimo fer ihagije izafasha wa mwana gukora stock y'amezi 6. Rero fer tuyibona mu nyama, mu mafi, ndetse na twa supplement duhabwa kwa muganga. Tukayisanga kandi no muri broccoli, tukayisanga kandi no mu magi. Si byiza rero gufata fer utavanze na vitamine C kugira ngo igufashe ya absorption neza kwinjira mu mubiri igufashe. Vitamine rero tuyisanga muri bell pepper, tuyisanga mu ma orange, tuyisanga muri kiwi, tukayisanga no mu nyanya turya mbisi. Dukwiriye rero kwirinda kurya ibiribwa birimo fer ngo tubigerekeho ibiribwa birimo calcium. Si byiza kuko ya fer ntabwo izinjira neza bihagije. Ugomba kurya, hari bamwe usanga bajya bakavanga bagasomera amata. Uri ibiribwa birimo fer ubigeretseho ibiribwa birimo calcium, si byiza. Ya fer ntabwo izakora akazi kayo. Ugomba kwirinda rero, niba uri ibiryo wari ushaka gusomera, banza umwe y'amata hacike isaha, cyangwa se ujye nurangiza kurya haca amasaha 2 ubone kumwa y'amata yawe. Bizagufasha kugira ngo fer yinjire neza mu mubiri, ikora akazi. Intungamubiri ya 4 rero, calcium. Calcium idufasha mu gukorwa kw'amagufwa y'umwana, ikadufasha no muri formation kandi y'amenyo y'umwana, igafasha na mama we mu gukomeza amagufwa yiwe, yagize kugira ngo imurinde kuzagira ikibazo c'amagufwa. Rero mu gihe wewe mubyeyi utari intungamubiri zikozwemo calcium, niho usanga ya calcium wari ufite igiye ku mwana. Irinde rero kurya ibiryo bitarimo calcium, urya intungamubiri ikozwemo calcium kugira ngo igufashe kutazahura n'ibyo bibazo byo kugira ikibazo cy'amagufwa. Calcium rero ni ingirakamaro kuko nudafata calcium bivuze ko umubiri uzagenda ukura ku magufwa, ugakuraho calcium ukayijanira ku mwana. Bivuze ko nudafata calcium ihagije, umubiri uzagenda ufata calcium uyijana ku mwana. Calcium rero ni ingirakamaro. Ni ingirakamaro rero, ariyo mpamvu ababyeyi bamwe bakunze kwibasira n'uburwayi bw'amagufwa mu gihe bakuze. Biba bisobanura ko batafashe calcium ihagije mu gihe bari batwite. Nudafata calcium ihagije uzahora n'ibibazo byo kurwara amagufwa. Ikindi kandi n'abadamu bakunze kubyara indahekana cyane bakunze kwibasirwa n'ibyo bibazo byo kurwara amagufwa. Calcium rero tuyisanga mu mata, mu almond, mu fromage,
muri brokoli na tofi iva muri soya na za dodo n'ijanga mbese n'amashaza. Intungamubiri ya gatanu rero folic acid. Folic acid rero idufasha mu gukorwa kwa spinal cord cyangwa se mu gukura ku bwonko bw'umwana. Folic acid tuyisanga muri orange, avocado, tukayisanga mu bishimbo ndetse na za supplement kandi duhabwa zikozwemo folic acid. Ni byiza rero ko dukomeza kunywa twa tunini kuko dufite akamaro kuri wowe mubyeyi n'umwana. Intungamubiri ya gatandatu omega 3 fatty acid idufasha mu gukorwa ku bwonko bw'umwana ndetse n'ay'amaso y'umwana. Tuyisanga rero mu mafi, chia seed, flax seed ndetse n'utubemba. Intungamubiri ya karindwi rero ni fiber, ibikatsikatsi byo mu biryo. Fiber rero tuyisanga mu mboga, mu mbuto ndetse na wa mugati wa brown. Tugiye rero ku ntungamubiri ya munani y'ingirakamaro cyane. Iyi ntungamubiri ya munani ni ukunywa amazi, aho bagutegeka kunywa amazi angana na litiro 1.5 cyangwa se litiro 3 ku munsi. Bizagufasha rero iyo unyoye amazi ahagije kutagira ikibazo cya constipation, kandi bifashe n'aya mazi umwana barimo atagabanuka, kuko umwana uri mu nda aba ameze nk'ifi riri mu nyanja, iyo rigiye ku musozi rihura n'ibibazo. Rero ni byiza ko unywa amazi ahagije. Muri kino gihembwe cya gatatu rero hari ibindi bibazo abadamu bakunze guhura nabyo bijyanye nka constipation cyangwa se n'ibindi. Irinde kurya ngo nurangiza uryame, no kurya ibiryo birimo amavuta menshi, ahubwo tugutegeka kuryamira urubavu rw'ibumoso. Ikindi, irinde kurya ibiryo birimo urusenda cyangwa se birimo acide nyinshi. Ibyo bizagufasha kwirinda kutagira constipation. Imwa amazi ahagije. Ikindi abandi babyeyi bakunze guhura nabyo no kubyimba amaguru. Kora siporo gakeya, usegura amaguru, bigufashe kwirinda kubyimba y'amaguru, ugorora amaguru, wisheganye gatoya. Ibyo byose bizagufasha kubyimba amaguru, amaraso atembere neza mu mubiri. Nibi rero twari twabateguriye uno munsi muri kino gihembwe cya gatatu. Niringire ko bizabafasha. Wewe wamaze kureba kino kiganiro, ndagukangurira kugiheza umugenzi wawe uzi utwite, kugira ngo bizamufashe gukurikirana bino biganiro, bizamufashe umudamu utwite kubona zino ntungamubiri, azikurikize, azagira umwana ufite ubuzima bwiza, abyara umwana ufite mu bwonko bukora neza, udafite ikibazo cyo mu bwonko, udafite ikibazo cyo kugira ibiro bikeya. Nukurikiza zino ntungamubiri nagiye mbabwira, bizabafasha. Mbakangurira rero gukurikirana ibiganiro byacu, munatubwira aho mwakunze, mutubwira n'ibindi mutumvise, tuzabasobanurira. Nibi rero twabategurira uno munsi. Ndabashimiye mwe mwese twabanye. Mbwira umunsi mwiza. Turi kumwe naho butaha mu bindi biganiro.